Biganiro cy'uyu munsi tubashikana muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu ya ruguru ahamaze imisi hari intambara yo gusubiranamo hagati y'imirwi y'abagwanyi yitwa Wazalendo basanzwe bazwi nk'abashigikiye leta ya Kongo mu ntambara ibahuza n'umuhari wa M23. Bose baranagirizanya gukorana na leta y'u Rwanda isanzwe ivugwa ko ifasha umutwe wa M23 naho ico gihugu co kibihakana. Kuba bavuye mu biganiro vya nyuma vyabereye i Nairobi vyashinze ihagarikwa ry'intambara, iyo mihari kandi iragirizanya gushaka kwiyagurira uturere. Harazamo n'ikibazo c'amatongo. Ubu haraciye ikiringo kirenga ukwezi iyo migwi iriko iratana mu mitwe mu karere ka Masisi, abantu bataramenyekana igitigiri biganjemo abagore n'abana bakaba bamaze guhungira Iruki hamwe n'Igoma. Ishaminanye gusumba yindi akaba ari umuhari wa Maimai APCLS wiganjemo ubwoko bw'abahunde ufashwe mu mugongo n'umuhari wa CMC. Bariko baragwana na Nyatura FDDH yiganjemwe abahutu ushigikiwe na Pareko. Mu mpera z'indwi iheze intambara zarasutamye hagati y'iyo migwi muri groupement ya Nyamaboko ya mbere. None ko iyo mihari yose yitirira Wazalendo ivuga ko ishigikiye leta ya Kinshasa mu ntambara irimwo kurwana n'umuhari wa M23 hagati yayo yo ifa iki? Ivuga iki ku kibazo cyo kwagirizanya gukorana na leta y'u Rwanda isanzwe itarabana neza na leta ya Kongo. Mbega iyo mihari yoba yarahagaritse kugwana n'umuhari wa M23? Abanyagihugu babayeho gute muri iyo ntambara? Ibi ni bimwe mu bibazo bitandukanye tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro mwateguriwe kandi mugiye gushikirizwa na Siriake Muhawe nayo. BBC gahuza miryango Igoma. Ni kuri FM 93 n'ibice 8. Muri kino kiganiro rero tugiye kuba hamwe na Jules Mulumba arongoye umuhari wa CMC nkaba ndamuramukije. Amahoro Jules. Amahoro bwana journalist. Amahoro cyane, turi kumwe kandi na Sendugu Museveni arongoye umuhari wa Pareko nawe nyene ndamuramukije. Sendugu muraho Siriake kandi na MC Chama nabo ndabasuhuza. Ego murakoze. Ubundi turi kumwe n'uwo mwishira hamwe ataho ryegamye muri politique rya NSCC Nouvelle Société Civile Congolaise mu karere ka Masisi, Olivier Kanyejomba nawe nyene nkaba ndamuramukije. Bana Siriake mwaho nayo muraho turabasuhuje. Reka dusuze na Museveni, dusuze na Perezida wa CMC, mwese muraho amahoro y'Imana bane namwe. Urakoze ngira ngo bakumvise. Yego. Mu gutangura rero kino kiganiro nashaka mbanze mpe ijambo Sendugu Museveni arongoye umuhari wa Pareko adusigure neza iyo ntambara iyo ari yo mu gihe twari tuzi yuko Wazalendo bari mu mugumwe ufasha leta mu kugwanya umuhari wa M23. Yenagiraga ngo ntangure ndi kubeshuza. Twebwe nta ntambara turimo turwana n'Abazalendo. Abazalendo twese dufite itegeko rimwe ritugenga, ntawe turi kugwana nawe. Ariko ngaho aha bariko barakumva bavuga yuko ari inyuma kubera ko umuhari wa Pareko nawe nyene ubwawo uraheruka kugwana na APCLS nawe nyene arabazalendo. Nibyo nagiraga ngo musobanurire kugira ngo byumve neza. Twebwe dufite irindiro byacu ahitwa mu Cugi ni Kawere ni muri Masisi hafi y'Gatoyi. Abarwana bamaze iminsi 3 bari kurwana ni FDDH iri kurwana na APCLS. Bari kugwanira ahantu hitwa Kazinga. APCLS murabizi nguko wabivuze ubitangira igizwe n'ubwoko bumwe iri kurwanya uwitwa General Delta. Ntabwo twebwe turi kurwana nayo. Ariko mwebwe naho muvuga gutyo abagwanyi ba FDDH Nyatura murafitaniye ubucuti kuko mwebwe musa n'abategera urugamba barimwo. Nagiraga ngo bigisobanuye neza barakukuje ubwabo, ntabwo tugeze tubaharamforo kuko ni FDDH iri kugwana n'uwitwa Gipfumu, ntabwo iri kugwana na Pareko FF. Aho baduteye baraza badutera mu birindiro byacu nahitwa Igikoma, aho APCLS yaduteye urayivuna iragenda isubira inyuma. Twebwe ahangaha ndakubwiye umunyamakuru Siriake nta muntu turi kugwana nawe, turatuje
turi amahoro. Ariko urabivuze yuko APCLS mwagwanye kandi nayo iri muri Wazalendo. Aho niho nshaka tubanze twumvikane. None ko APCLS mwagwanye kandi bari muri Wazalendo, nico nshaka manze musigurira abantu mufiki kandi muri mu mugumwe. Mwapfuye iki? Kandi kubire twebwe nka Pareko FF turaterwa ntabwo dutera. Twatewe na APCLS iri gushaka kwagura akarere. Yinjira mu birindiro yacu byari biri imbere ahitwa Igikoma, irahagera yica abantu, itwika amazu, nejo agiye gutera kwa Delta ahitwa Ikazinga, yica abantu, itwika amazu, irasahura. Iyo irashaka kugira ngo yagura akarere kayo, kandi twese turabazalendo, twese buri muntu ari mu birindiro bye. Icyo nicyo twebwe turaterwa ntabwo dutera. Ariko ntabwo umuntu yagutera ngo nawe wifumbate. Urakoze cyane, reka tuje kwa Jules Murumba uyu muhari wa APCLS muri kumwe mu Bazalendo, ni imwe mu migwi yishize hamwe kugira ngo mugire umugwa wa Bazalendo. Iyo ntambara iri kiraba bagiriza APCLS naho utari umuvugizi wabo ariko mukamuri mu mugumwe, ibyo Sendugu avuga birafite ishingiro. Izo ndambara rero njyewe mfite ibitekerezo cyangwa se imyumvire yanjye iratandukana, hari n'iya Museveni n'iy'abandi n'iya benshi bari kudukurikirana ariko baranyumva neza. Izo ndambara ziri hariya i Masisi uzihereye hano ejo bundi zatangiye, ubushatse ndabwo wabyumva neza. Nshaka kuvuga mu makeya ariko nsobanura ukuntu izo ndambara z'amoko zikorwa muri Kongo, uko zivuka n'uko zitekerezwa. Donc igihe cyose cyo u Rwanda rufite umugambi wo gucura umugambi wo gutera Kongo cyangwa se rucura umugambi wo kuzana intambara mu karere, urubanza rwahagigisha ko ruzanye intambara y'amoko hagati y'abahutu n'ayandi moko. Aho ndakwereka ko 1993 igihe FPR yerekejwe na NRM ya Museveni baatakaga Habyarimana mu Rwanda, mu butu nk'umuperezida wa Zaire icyo gihe yatangaga ubufasha ku Habyarimana. Byasabaga rero ko bazana intambara y'amoko hagati y'abahutu b'Abakongomani aribo twebwe n'ubundi bwoko, kugira ngo Zaire yatabaraga abahutu mu Rwanda yumve ko abahutu bose ari babi. Iyo ndambara yumvishe mu 1993 yiswe Magirivi Shengehunde, kandi Magirivi yaratangiye ari organisation y'abahinzi, ariko politike ya FPR yisiga kasha maze ihindura organisation yo kugwana n'ayandi moko. Iyo ndambara yaje gushira ari uko AFDL ifashe Kongo, aricyo mpamvu mwumvise ko AFDL yaje mu mezi 7 igaturuka est ikagera west mu mezi 7 ifata igihugu nka Zaire cikubye u Rwanda inshuro 80 bagenda n'amaguru. Nyuma yaho hakurikiyeho intambara ya RCD yasanze ikibuga cyaruguruwe kuko komandema y'igisirikare cyogiye muri Zaire cyangwa se muri AFDL yari ifitwe n'abambari ba Kagame, bahise baproklama ko Nord Kivu birukanye Kabila, urugamba rwatangira bahita bafata Nord Kivu, ubwo bihita bica mu guco. Bagiye gutangiza intambara ya 2003-2004 yirazi kuvuga mu CNDP, bamanje bacura urugamba bita Raia Mutomboki, ivuga kije kugwanya FDLR, kuva kuri FDL kujya kuri RCD kujya kuri CNDP kugeza n'intambara turwana buno ruhererekanye w'intambara zicurwa n'u Rwanda, ariko zitangira amanza yabiba intambara z'amoko, ndavuga impamvu ababikora gutyo. Ibyo bivuyeho iyi ntambara ya M23 yatangiye kototerwa muri 2015, ariho bashatse kuza mu zina ryitwa MCRC, Mouvement Chrétien pour la Reconstruction du Congo. Muri icyo gihe bategura iyo ntambara rero havutse icyo bita Mai Mai Cyandayira, yaje guhinduka Mai Mai Mazembe. Muri Lubero ifatanya na mugenzi wacu uno turi kumwe witwa Gido, baza bari gusemba abahutu muri Lubero, muri Walikale, ndetse baza bagera no muri Rucuru. Kubika icyo gihe baratwitse n'amazu hariya igishishi, batwitse amazu za Nyanzale, batwitse amazu hariya za Bambo, za Lubero, za Kateku, Miriki, Buleusa, Tare, bose bitwaza ko bari guhiga FDLR ari ubashaka ari umuhutu. Izo ndambara zarakomeje kugeza 2018, ariko M23 tena yaje igashenya indege za FARDC hariya mu kirunga ca Mikeno, indege ebyiri muri 2017. Impamvu rero babikora gutyo,
nuko nko muri Nord Kivu uretse abandandi abahutu nibo bakabiri mu bwinshi mu Rwanda abahutu nibo benshi mu Burundi abahutu niko bimeze abahutu bari mu Uganda hari za Gisoro abahutu bari muri Tanzania hari za Kigoma urugamba rwo Kagame afite na Museveni rwo gufata Afrika ibiyaga bigari yumva ko atarushobora adaherekejwe n'abahutu kandi abahutu ariko ibyo uri kuravuga nta byemezo bifitiye kandi n'u Rwanda rwagumye ruhakana yuko rutariko n'ubu ruguma ruhakana yuko atantambara rimwe muri Kongo ibyemezo ndabifite bwana journalist kuko iyo turwana je mfite uruhare nashize mu kurangiza zirantambara nakubwiye za 2015 2018 mfite uruhare nabishizemo mfite ibyicaro twagiranye n'abagenzi bacu n'ukundi bihanaga bakatubwira ngo twebwe uduteranya namwe n'u Rwanda dore n'ukundi ibintu byagendaga byakuga guca kwa rugamba twarabirije ubundi kuko nyuma bwarakomeje twebwe abazalendo batemera gukora u Rwanda tuhigwa na mugenzi wacu Gido kutuka 2018 kugeza kuri 2020 twari duhatanye nawe na 21 duhatanye mu migwano ubu rero Gido wagiza ko yakorana n'u Rwanda uwo muri kumwe nibyo gusobanura ko iyo dutanze amakuru tuba dufite imbamo noneho indambara cyashe igiye gutangira 2021 yatangiriye ara mu Birunga mu kwezi kwa 11 nyuma yaho twebwe abarezi dusanzwe duhari ari twe CMCFDP ari APSLS ari FPP AP ari ANCDH ari nani ari Pareko haza kwiyungaho nani IPLC twakoze icyicaro hari ipinga itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu kugeza ku tariki 9 z'ukwezi kwa gatanu 2022 dufata umwanzuro ko igihugu cyacu cyongeye guterwa tugomba kureka ibyadutandukanyaga twasanze Gido ipinga tumusaba ko tudakomeza kongera gushamirana ahubwo ko igihugu cyacu bitewe ko byaba ngombwa ko twishyira hamwe no twatangira n'urugamba rwo kurwanira igihugu cyacu nyuma yaho rero uru rugamba muri kumva ngo abazalendo bari gusubiranwamo u Rwanda rumaze kubona ko abazalendo bazima ariko nakubwiye biriya byama nakubwiye ubu batesheje umutwe mu mugambi wabo bari bacuze u Rwanda rwagiyeho rwimika abazalendo batari bazima ahubwo abazalendo bakorera u Rwanda muri abo bazalendo bakorera u Rwanda harimo Sendugu Museveni wari uri M23 ejo bundi Sendugu Museveni yarari ministre muri M23 2012-2013 yarari M23 ashinzwe departement muri M23 Sendugu Museveni icyo cyama cya Pareko cyahozeho mu mateka cyakoze ibikorwa byiza ariko yaje kucishamo mu matena ashaka kwerekana ko ari umuzalendo ariko muri siyasa yo gutwinjirira hari n'ibindi byama byinshi uretse iyo Pareko MPA ni ikindi cyama nacyo cyubatswe n'u Rwanda twafashe n'umunyarwanda witwa Zambia ubu arafunzwe ari Kinshasa twamufashe yatumwe muri misiyo yo kubaka ibyama nk'ibyo kandi yarahoze ari muri FDLR agataha mu Rwanda ubwo rundi bakubeshe ngo hari indambara hagati y'abazalendo n'abandi ahubwo hari indambara abazalendo bubatswe n'u Rwanda bari guteza abazalendo bazima kuko tubangamiye u Rwanda reka rero Sendugu akwishure urakoze kiri yake kandi na Doma arakoze cyane avuze neza twebwe turi Masisi kuva mu Rwanda ukagera aho turi ni harehare ni kunyura Goma cyangwa ukanyura icyo twagwaniye mu Birunga Domi yari abanyarwanda iyo bambuka bakaza bakagera ikagundu Doma bari hejuru amarembo yose abanyarwanda banyuramo ni Domi yatanga cyangwa utabizi Domi yafashe amafaranga y'abanyarwanda Domi ninde Domi ku muntu atazi Domi uvuga ninde yitwa Domi niwe Jire Mulumba ni Jire Mulumba uwo Jire Mulumba ni umuhutu nta utaho Rwanda iyo abanyarwanda baza bagatera Kongo bagahera mu ibyo Birunga yavuze bakaza bagahingukana ikarenga bakagera Inyamitaba babanyuze ubaha inzira yo gucamo ninde ari Jire Mulumba ubu Jire Mulumba ko twe dufite leta yose irizi ko aho turi Jire Mulumba barizahe yamara akaza kwagiriza abandi kandi tubizi ko ari we buri munsi arambuka twebwe turi mu nko mu birometero 300 aho turi mu Rwanda Jire Mulumba ari mu birometero ngahe twebwe Pareko FF izowe na generale Lieutenant General Kiginde Kotarageje turahitwa Ikawere turahitwa Mucugi Jire Mulumba arahazi
ejo bundi ko bateye banyuze si bo bahaye inzira bakaza gutereka gusa ninde utari umunyarwanda woherejwe na Kagame. Ariko ibyo uriko uravuga nta vyemezo bifitiye, urafite ikintu cerekana ko GM Murumba akorana na leta y'u Rwanda, ubona ko na leta y'u Rwanda ibihakana? Kanze ndivuge neza unyumve. Twebwe turi muri Masisi, we ari muri Rucuro ni ifatanye n'u Rwanda. Ni gute abanyarwanda batambuka bakaza kugera muri Masisi baba baciye hehe? Baba baciye kwa Jules Murumba. Icyo nari ikimenyetso cya mbere. Wari wumva muri iyi minsi ishize aho tugiye muri fire, wari wumva hari imirwano yabaye muri Rucuro, ariko imirwano iza kuba muri Masisi. Abari kudutera bari kuva he? Bari kugira kwa Jules Murumba. Ibyo ntari ibimenyetso bifatika. Ariko aba batera ni bazarendo nka mwebwe nyene, si ingabo z'u Rwanda, si M23. Oya, hari imirwano yabaye kagusha ejo bundi, imirwano yabaye ku Rupangu, imirwano yabaye Kirorirwe, aho hose banyuze he? Baciye kwa Jules Murumba baturutse muri Rucuro. None ko muri mu mugumwe wa wazarendo ikibuza ko muje hamwe n'abajure kugira ngo mwivuna abo bantu baje kubatera, kandi muvuga yuko mushigikiye leta ya Kongo mu kugira ngo mwivune M23 baguma bagiriza u Rwanda ko ari go rufasha uwo muhari, ikibabuza mwe gukorana nk'abazarendo ahubwo mukaja guterana n'igiki? Twebwe ahantu turi mu gihugu hagati muri Masisi hagati, uramugwi wa Jules Murumba nibo bahanye umupaka n'u Rwanda. Nibo birirwa bajya mu Rwanda bakagenda u Rwanda rukabahereza bakaza bakita ngo nabazalendo. Ariko u Rwanda rurabihakana kandi nta vyemezo bifitiye. Hari vyemezo wotanga? Ibyemezo naritanze, naguhaye icyemezo cya mbere. Turi kugwanira ikarenga. M23 igeze Rucuru, leta ya Kongo ihamagaje abakongomani ngo baze gutabara, niho umugwi wacu twawushinze tuza gutabara. Batugezeho gute ikarenga bambuka hakurya ku muhanda ujya Gicanga, Jules Murumba yarari hehe? Ko atigeze ataba aduhamagara ati mu ntabare ndi hano ngaba baraje. Ni ubaha inzira. Mu cyumweru gishize Jules Murumba yari mu Ruhengeri. Aya makuru garahari afatika. Banzure ko akonyena Jules waragiye mu Ruhengeri? Hari gihe ndi umuntu avugira ngo ari kuvuga bora ibyo avuga, jewe yatangiye avuga ko ndi umunyarwanda, nge ndi umukongomani w'umutu. Nyishura ko kantu gusa, wowe nyishura ko gusa tugiye tubandanye, waragiye mu Ruhengeri? Ibyo ni amahomvu uwo mugabo. Inzira ija mu Rwanda avuga ko nagiyeho ndi Lubumbashi, ko nagiye Kinshasa, ariko uvuga ko nagiye Ruhengeri, ko inzira ija kwa Kagame nje sinyizi. Urakoda hama reka tuje kwa we Sendugu, urumvise inyishu yo kwatigeze aho nyorayo, kandi utugire ko unishura ikibazo cyuko wewe avuga atanga icyemezo ko wewe ukorana n'u Rwanda kubera yuko mu by'ukuri wigeze kuba uri mu bategetsi ba M23 mu myaka ya 2012 na 2013. Ndongenda kubaje twebwe dufite irindiro ryacu ahitwa mu Kawere. Abakongomani bose bagenda baza kudusura, neje MSF yaje kudusura. Jules Murumba nakubyeho ibirindiro by'abiri. Ariko umfashe unyishura ko aka kantu bagukeka ko ukorana na leta y'u Rwanda kubera wigeze kuba mu buyobozi bwa M23. Ubanza umusubize kuri ibyo. Ako ngako ibyo avuga ngo nigeze kuba mu buyobozi nibyo, ariko nari natumwe na guverinoma ya Kongo ngora mission yanjye ndayirangiza ndataha. Wigeze wumva nafunzwe? Okay, reka murakoze cyane. Reka mission bari banyihereje, ndagenda ndayirangiza ndataha mva Kampala. Leta ya Kongo irampemba ibyo narangije, nanege kubasenya, ndagenda ndabasenya ndarangiza. Jules Murumba mbariza Jules Murumba ibirindiro bye bibahe. Ukaye Gasozi afite division yiwe ikorera he? Niba akazi kamunaniye nashira imbunda hasi. Baratubwiye ngo nidusubire inyuma. East Africa Community ije hagati, kwasubiye inyuma, turi mu birindiro. We yasubiye inyuma hehe? Reka duhe ijambo Olivier Kanyejomba wo muri societe civile. Olivier, urumvise abagabo babiri uko bavuga n'abantu bose bari muri wazarendo, wowe uri muri societe civile ubimasisi urakurikirana ibikorwa bibera ngaho. Izi ntambara z'aba wazarendo mu bisanzwe bazwi yuko bashigikiye leta ya Kongo mu rugamba irimwo yo kurwanya M23 n'abayifasha. Izi ntambara mwebwe nka societe civile muzibona gute? Umuntu azifise iyihe ntumbero?
nka societe civile muri territoire ya Masisi ibyo tugenda tubona intambara hagati y'abazalendo ubwabo usanga ntaco zishingiyeho. Duhereye uko abazalendo batangiye kuboneka bahagurutse ari ukurwanya umwanzi M23 bafatanyije n'u Rwanda, bararwana barahamagarwa na leta, baragenda baratabara bahasha umwanzi, bigeze igihe habaho icyo bita cessez-le-feu, guhagarika intambara, barabyubahiriza, barahagarara abantu baje mu birindiro byabo. Noneho aho byaje kubera bibi nuko byabaye ngombwa ko abazalendo bari barahagurutse, ari abaturage bagiye bahaguruka n'abari baragiye bafatiye intwaro, abademobilize n'abandi. Noneho babonye igihugu gitewe barahaguruka, biba ngombwa yuko abantu basubira mu karere bagiye bavamo, basubirayo bajyana n'intwaro. Iyo bageze buri muntu akaja aba umuyobozi muri ka karere. Akimara kubayo bagiye baokipa udusozi tugiye dutandukanye, nangwa se babaye ku misozi itandukanye, aho bagiye barunda abasore batandukanye kugira ngo bacungere uwo mutekano bakirindiriye ico leta ya Kinshasa izabivugaho. Intambara zija zihora ziboneka umunsi ku wundi ni intambara nakwita n'udutero suma zitagira ishingiro, ahubwo usanga bari gupfa ibintu bita amagrade, nangwa se ukumva umwe atindi generale ejo n'undi yaba amaze kubona imbunda 50 harimo n'amashinigani, nawe akaja ku kandi gasozi ati nawe yabaye generale. None kugira ngo ayo magenerale nangwa se magenero abiri ahuriye mu karere ku dusozi bikaba habayemo ibyo bari gushiramo bita malimite nangwa se imipaka ibatandukanye. Iyo haje umwe kwambuka ngo aje mu bwatsi bw'undi, usanga intambara itangiye kurota. Iyi ntambara izute, abazalendo bageze mu turere bagenda bashiraho amabariyere agiye atandukanye, kuko babuze uko bashobora kubaho biturukanye n'inzara. Leta yarabahamagaye ariko ntiyashoboye kubitaho, bibahereza ibyo kurya, itekereze nuko bazabaho mu gihe yatekereje ko bagomba gufasha leta, ariko ntabwo yitaye gutekereza uko abazalendo bazambara, bazabona inkweto, bakabona imyambaro n'ibindi mu bujaniranye n'ubuzima bwabo. Ibi rero bikazana intambara ya buri munsi, aho ugenda watambika nko ku kilometero kimwe ugasanga harimo nka bariyeri 10, aho umuturage atambuka bakaja bafata ku myaka ye, icyari cyo cyose mbese kinyuze mu nzira bakagenda bagishikiraho kugira ngo babone uko baramuka. Naba ndakumva neza uko umuhari canke umutwe uyu canke uriya ukontorora canke ugenzura akarere kanini, ni nako uronka uburyo bwinshi mu bijanye n'amahera, amafaranga canke uburyo bwo kwifashisha mu basirikare ubufise. Yego, uko umugenerale w'abazalendo abayoboye akarere kanini, ni nako n'amabariyere angana, ni nako n'amafaranga aja yishuza ku bantu bikoreye imitwaro na gushikira ku mitwaro bikoreye, ni nako abangana. Abandi nabo bakumva yuko bamwegezayo, noneho muri uko gushwanyi hagati yabo muri bo bapfa imipaka imbibi, uhuye n'undi bagakubitana isasu rikazamuka, hakaba abajanye intwaro z'abandi, abandi bakagenda bakurikiye za ntwaro ngo zongere zigaruke. Ibyo ugasanga rero nizo ntambara zija zihora hagati y'abazalendo b'ubwabo. Iyo ibyo bibazo bimaze kuzamuka, nka societe civile turabireba, tukanabakura, tukababaza impamvu y'ibyo bintu, twabigenzura tugasanga ntaco bapfa, ariko tugasanga ikibazo nyamukuru ari uko leta itabitayeho kugira ngo ibahereze ibyo kurya, ibahereze imyambaro, ibahereze inkweto. Ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane, mu gihe leta ya Kinshasa yari ifite ubushobozi bwose bukomeye
bwo kubazanira ibyo kurya ikabambika mu gihe bategereje ijambo rizava kwa perezida, kuko kuri ubu bamaze gutora itegeko ryo kuba abazalendo bose bagiye mu rwego rw'abareservisite mu gihugu, na n'ubu ngubu bakaba bategereje ibya nyuma kwa perezida. Bwana munyamakuru, ngizo impaka zihagarariye hagati y'abazalendo bo ubwabo, inkomoko yabo niyo ngiyo. Nonega umuntu yihweje yo kwibaza ikibazo ni kubera iki abo bazalendo bariko baragwana intambara yahagaze, vyitwa ko hari habaye amasezerano yo gukora intambara, batagwana igihe intambara yari isutanye cyane hagati ya leta n'imigwi ishigikiye hamwe na M23. Ibi iyo tubikurikiranye dusanga hari n'abanyapolitike bagenda babyivangamo, iyo kuko abanyapolitike benshi usanga ko muri teritwari ya Masisi hari abadepite nabo bagenda babyivangamo, umwe ugasanga afite generale ku musozi runaka n'undi ku musozi runaka. Ibyo rero bikazana impaka zikomeye hagati y'abadepite binyuriye muri babazalendo, noneho kuko batumvikana imvururu ikaza inyuriye muri abo bazalendo mu misozi babamo batandukanye. Ibyo rero bahoraga mu ntambara z'amoko, ariko bumvise yuko igihugu cyatewe na M23 bafatanyije n'u Rwanda, bishyira hamwe guhasha umwanzi. Nyuma yaho leta ibahagaritse, basubiye mu birindiro kuko nta byo kurya bafite, bakumva yuko umwaka avuga ati afite uruhande runini abamo no kuja abona ibyo kurya, amafaranga akayabona n'ibyo kurya, n'undi n'abakumva yuko yafata uruhare runini. Ibyo rero bikazana imirwano hagati yabo ubwabo, biturukanye n'ikintu cy'amaramuko. N'ikindi agasuzuguro ubwabo, gusuzugurana ati nge ndashoboye nanjye ndashoboye, atahubwo ni byiza yuko ngukura ku gasozi hariya nanjye mpashire abanjye. Niraba ndagutahura rero nuko mu guhagarika intambara byahagarikiwe n'akarere ka Afrika y'ubuseruko n'umuhuza Uhuru Kenyatta, umuntu yovuga yuko habuze ingingo mperekeza zo kwerekana ingene abo bantu bagiye mu birindiro vyabo mu kurindira ko bazosubizwa mu buzima busanzwe canke baje mu gisirikare ca leta. Harabuze ingingo mperekeza zo kubafasha ingene bazoba barabayeho mu kurindira ko izindi ngingo zifatwa. Yego, uko bari bagombye kubaho, leta yari ikwiye kubahereza ibyo kujya, ni nako gahunda yari imeze, ariko ntabwo byaje kubahirizwa. Mu gihe rero bitaje kubahirizwa, nibyo abaturage tugenda duhura nazo, n'izo ngaruka leta yari igombye kubahiriza, ifasha abazalendo no kubitaho, ikanabasura, ikareba nuko babayeho. Ariko kugeza ubu ngubu kuko badafite aho baherera n'aho bareba, nibyo biza ari impaka hagati muri bo. Tukanasaba leta kugira ngo ibyiteho, iyo barwanye abaturage ni twewe tugenda duhura n'ibyo bibazo. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Urakoze cyane, reka dusubire kwa Jire ngira ngo urumvise ibyo Olivier avuze. Nivyo koko murafise kuva aho mugiriye mu birindiro, murafise ukuntu leta ibafasha canka akarere kemeje ihagarikwa ry'imigwano, barafise ingene babafasha kugira ngo mushobore kwibeshaho, ivyo bitume mudashobora kuza murasubira na mumwe wese ashaka kwironderera ico rirenze. Kuri cyo kibazo ndakwishura mvuga ngo ndango twahamagawe na leta huko, wenda niko nabivuga neza kugira ngo abantu babyumve. Twatangira urugamba tumaze imyaka myinshi, leta itanabishaka. Inama twakoreye itangiza yino dinamiki ya wazalendo Kinshasa yarayamaganye mu kwezi kwa gatanu imbere ya seminaire y'abagenerali bere Kinshasa. Abayobozi bavuze ko batabishaka. Iyo dufatanya na leta yacu ikumva n'ibitekerezo tuyiha, urugamba tugakora runesheje kera. Abafashanyo rero baduha, ariko akarere karabatumye mu manama menshi gushika ngahi Nairobi, kandi rumwe mu bitavye ivyo bikorwa murashinga nuko n'intambara zihagaze mugiye gusubira mu birindiro vyanyu. Abantu bari biteze ko haba ingingo mperekeza zo kubaha ivyo mufungura kugira ngo ntihagire umutekano mushobora guhungabanya w'abanyagihugu. Ivyo byakorwa ubwo izi ntambara ziba ziriko ziraba.
akarere ka yase nge sinkemera d'abord kuko gakozwe uretse uvanyemo ibihugu nga bibiri Uburundi na Tanzania hari n'igicacu ca Kongo ariko akarere ka yase gakozwe n'abantu ari bo baturwanya banaturwanyije kuva kera iriya migambi ya Nairobi rero nubwo twayitabiriye ariko ku ntangiriro yayo ntabwo yari igamije twewe yari igamije yo guha intebe ya M23 nuko twashizeho pressure turasakuza niyo cyatumye levre wazalendo baboneka mu kira kintu kuko twebwe nganje APSLS n'abandi abo twahamagawe mu nama ya mbere yabaye mu kwezi kwa kane mu kwa gatanu hariya i Nairobi twagiye mu ciciro ca kabiri cyabaye mu kwezi kwa 11 naho ari uko twakoze pressure no kuvuga ngo ibipangwa byose hariya kuri yase kanyungu tubifitemo ng'abakongomani kuko na forces zabo bazanye hariya twazamaganye zitari zazanye nakoze conference de presse ndamagana mu kwezi kwa karindwi mvuga ko ndacu zatumarira ariko jire mwaremeye zimwe mu ngingo nko guhagarika intambara nka CMC mwaremeye guhagarika intambara nkuko bisabwa n'amasezerano ya Nairobi Nairobi twavuze utya naho twemeye guhagarika intambara ku mwanzi wacu turuka mu Rwanda no mu Uganda aje kudushenya oya ahubwo twavuze ko twebwe batora inyishu bagasaba u Rwanda bagasaba Ubuganda n'u Burundi u Rwanda rukaganira na FDLR yayo n'abandi batavuga rumwe na leta bahungiye mu bihugu byo hanze bakayumba n'abandi Ubuganda bugafata ADF ihora yitwica hariya ndishe mu Buganda bakabajana bakaja kumvikanira iwabo Kampala hanyuma Uburundi bugafata zira za FDLR na leta bagasubiza iwabo bakaja kuganira maze natwe bakongomani kuri twe tuzika turabakongomani tubishakira amahoro iwacu nigo musima mu gihe natanze i Nairobi nasobanura ko batagomba kutwita amabandi kuko turawazalendo niyo terme wazalendo ninjo ayikoresheje wa mbere hariya Nairobi ariko nayikoreshaga na mbere ariko haremejwe yuko imihari yitwaje ibigwanisho iri muri Kongo yemeye gushira ibigwanisho hasi bavuga yuko niyo mihari yindi iva muri ivyo bihugu iteza gushira ibigwanisho hasi ikemera gutahuka mu bihugu vyabo bakaza kubandaniza ibibazo iyo bari mwebwe rero tureke kuja muri ivyo turi mu kibazo cerekeye wazalendo ingene ko baragwana n'ingene ivyo bintu vyotorerwa inyishu mwebwe uyu Olivier hejeje kuvuga yuko ahanini ingorane yari uko hatabaye ingingo mperekeza zikurikira uko guhagarika intambara aho mwasuye mu birindiro mukaronka ingene mubaho ivyo ntibifise ishingiro murafise uyu munsi murafise uburyo mubayeho neza ku buryo atangwana bibateye ura muntu wa societe civile avuze ikintu munganirijeho cyo kuvuga ko ari abanyapolitike bari inyuma y'ako kaduruvayo kari kubera hari imasisi nibyo kuko abanyapolitike usheshenguje neza urasanga bose baraturutse muri RCD kandi bashikiwe na Kagame Museveni aravuze ngo bundi bagwana ariko mutwana mu journalist umumbarize pare kuba kiyishinga ababasabye kuyishinga basabye ko Sendugu abayobora hariho na Kigingi na Matata na Macano na Bilikoliko je pense umubaze ibuno imibanire hagati ye na Kigingi imibanire hagati ya Kigingi na Macano imibanire hagati ya Kigingi na Bilikoliko na nani na Matata donc barabashinze ariko bashinze ndibashobora kubayobora buri munyapolitike ukomoka muri RCD ashaka kugira ufata agasateke uretse umigwano iri hagati yabona APSLS hariho n'imigwano hagati yabo kuri bo kundi ko bubatswe rero kubesha rero imibereho dusanzwe turi nyeshamba ngewe yisirago turimo nyuma z'imyaka irenga 10 2012 na 2013 ndi mu rugamba tuzi uko tubaho tutatarakasa Museveni yavuze ngo mumbaze nubwo mutari kubimbaza ngo nge ibirindiro byanje birihe wana journalist imyaka yose kubwira nyimaze mba muri Rucuru kugeza nabuno sinari nava muri Rucuru mbite ibirindiro muri Binza mbite ibirindiro hari hafi muri Nyiragongo hafi ya Kibumba mbite ibirindiro muri Bukombo muri Tongo muri arakwagiza ko ari ureka abantu bava baza gutera igihugu ukabaha inzira oya ibyo donc nico bita sinzi ko nabisobanura mu gihutu ariko uwo mugabo agomba kumenya ko nabahaye amateka y'urugamba twarutangiye 25 ukwezi kwa gatanu 2022 none se ugerageje kumwishura ko ari wewe uciye unyutsa nico kibazo ugerageje kumwishura abo batera Kongo bakagucako ku mupaka barinda bashikira iyo pareko iriya ya Museveni baciye hehe utana babwiye ati ngwaho barade abaturage nibo nafatama batemwe twamaze ameza ne turwana n'u Rwanda n'Ubuganda hari ku mupaka uturutse Bunagana ukarinda ukagera Ikibumba twamaze ameza ne baza baturasa bakananirwa gasubira inyuma byagenze ute rero
komandema mu gisirikare cya FARDC yarahinduwe, generali witwa Kirimwami baramwimura, niwe wari ufata neza igisirikare cya FARDC agakora neza. Bamaze kumwimura basizeho witwa Yave aratwirukana, batwirukanye bashatse no kuturasa twebwe turi kurwanira igihugu, batwirukana dusubira inyuma. Twebwe gutangira n'urugamba araho M23 yegereje igicanga, turarwana ingundura hafi amezi 3 tunari gutabaza tukubwira leta ngo nyamara twashiriwe, nyamara tuze kino ndabwo byigeze bikorwa kugeza igihe cyo gicanga yafashwe. Kugeza na n'ubu da misi birishize tunari kurwana nizo y'Igonyarwanda ziri kuza muri M23. Ejo buri twagwaniye ikizimba dore kurwanira hariya za Murimbi, kugeza na n'ubu hariya hirya za Binza nabuno tucyari kurwana, tebo ndabwo twigeze tugoheka. Ikibazo nshaka unyishure, uremeza ko mudapfa kurondera ingene mushobora kubaho muri kino gihe kubera yuko atahani mushobora kwikora kese ayo mabariyeri Olivier yavuze? Ngewe aho tungwanirira ni wacu, gwanirira ababyeyi banje, niho nakuriye, niho navukiye, nubwo se ndugari kunyita nyine ko ndi umunyarwanda. Ndi umwana w'umuhinzi, abasirikare bacu tuzi guhinga, nubwo tuba turwana, dufite abagore bahinga, kandi n'abaturage iyo ubashimishije ukabakorera ibyiza bo nyine bibuka no kukuzanira ingemu nda utabibasabye. Aho musiyobora mwakurura amakuru muzasanga ko nta bariyeri dufite iteragasa abaturage, nta hohoterwa dukorera abaturage, kuko tuzi urugamba turimo, nda nubwo turuvumbukiyeho, kuko tumaze imyaka tururwana, twamaze kwitoza ukuntu tugomba kubaho n'ukuntu tugomba kurukora turunonosoye, tutagambana ngo tujye amafaranga ya Kigali, tudayoborwa n'abapolitisi batumwa na Kigali, tutabashira n'amabariyeri yo kuzambaguza abaturage nangwa se ngo dusubiranwemo. Ego urakoze cyane, reka tuje rero kwa Sendugu ngira ngo wumvise ivyo Olivier yavuze yuko ahanini ikintu muri ko murapfa ngaho ari kugira murondere imibereho, kuko kuva mu bushizwe mu birindiro mugahagarika intambara, abagenero baragwiriye, novuga abafise amapeta aremereye, abakeneye icubahiro, ugasanga muri iyo mihari yanyu muri ko murapfa icubahiro, muri ko murapfa ico rirenza. Ngira ngo nawe rero wogira icuvuze ko ari byo koko. Twebwe twita Pareko Force de Frappe, ariyo Pareko FF, ifite abagenerali 3, umukuru wabo ni Lieutenant General Kidingi Kutara Dieu, akungirizwa na Birikuriko. Bumva ko twebwe ntabwo turamoko, ntabwo turi icama cy'amoko, akungirizwa n'uwitwa Matata. Twebwe ni mushaka mwohereze n'abanyamakuru banyu n'abanetsi banyu n'ibikibaze bareba nta mabariyeri tugira. Twasubiye mu birindiro byacu kuko leta yari bidusabye, ariko kugira ngo tutajya gukora kugira ngo abasirikari bacu babeho neza, twagiye ku dusozi, dufite ibirindiro, ntabwo tubana n'abaturage. Nguko Jile Murumba ari kuvuga ngo avuka Rugari, urazi Rugari ni ku mupaka n'u Rwanda, afite uko yajabuka gakambuka iyo hakurya, twebwe ntabwo tujabuka, turi muri Masisi ndani ahitwa Ikibabi. Uranyumva? None abo basirikare banyu mpeza mukabafungurira gute? Abasirikari bacu baraho ngaho nta mabariyeri dufite, ako Jile Murumba yavuze uko yasigaye iwabo, abadamu be bakabahinga, natwe turahinga. Uzi ko Masisi yoroye, turorora, dufite amatungo, dufite n'ubutaka bwera, nguko uko tubaho turindiriye. Ucyo nashimira Olivier yavuze nuko koko leta yadutereranye, leta yaradutereranye, ariko kuko turabakorera bushake turindiye ko rya tegeko Perezida wa Repubulika arishiraho umukona kugira ngo dutangire guhembwa. Turiho buri muntu ari kugenda agakora mu murima gwiwe, agakoresha abadamu biwe, bene se bakazana tukarya. Nguko uko turiho, ariko leta koko yaradutereranye. Ibyo Olivier yavuze ni ukuri. Ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose yuko podcast ikora nuko wayishyira muri telefone yawe, byose urabihasanga. Okay, reka rero tubandanye. Ejo bundi haravuzwe abantu barasiwe Igoma, abari mu myerekano bavuze ko harimo awazalendo. Mpere kuri wewe Museveni Sendugu, mwebwe abajya abantu barasiwe Igoma bavuga ko bari mu myerekano kandi bari bafite n'ibigwanisho, hari ubucuti canke ico mwari muzinanye ko nk'abazalendo? Iyo bavuga abazalendo rero hakubiyemo
abantu benshi cyangwa se amatsinda menshi nkatwe pareko FS twitwa wazalendo tukibonamo FMC ya domi ikibonamo nani FDDH ikibonamo ariko biriya byabaye Goma ntaho duhuriye nabyo nta nubwo twari tubazi ko babaga muri Goma nabyo bihuriye ko n'abagwanyi ibyo mwabibaza ntabwo tubizi kuko nta ntambara yigeze iba muri Goma ngo wenda ngo abazalendo bagiye kurwanira muri Goma ibyo twebwe nka pareko FF ntacyo tubiziho rwose baravuga ko bagize imyiyerekano bari bavuye mu isengero ariko kandi hagwiriyeho n'impunzi zavuye muri ivyo bice bitandukanye muri ko muragwaniramwo twebwe nta mpunzi kugeza ubu nta mpunzi zavuye muri Masisi ngo zihungire Goma impunzi ziri Goma zavuye muri Rucuru icyo kibazo bakibaza Jire Murumba kuko impunzi nizo zavuye iwabo niba ari wabo waboherejeyo abisobanura ariko twebwe nta mpunzi yavuye hano ngo ihungire Goma kandi gatoye hari wari kari hari ahubwo Jire Murumba navuge niba ari wowe wabohereje aho ngaho akaba yari gutegura wa mugambi muri Goma naho twebwe turi Masisi ni ngo mu birometero 100 uvuye Igoma urakoze katugire ko kwa Jire Murumba abanza twishere kuri ico kibazo nyene Jire ngira ngo ni wabunyumva Jire hari baravuze abantu bazalendo barasiwe Igoma bariko baratana mu mitwe n'abajejwe umutekano igihe bariko barashaka gutera ibiro bya MONUSCO mwebwe abo bazalendo haraho mubaze iki kibazo cy'abazalendo barasiwe Igoma bibutse ko cyabaye hasize icyumweru kimwe Secretary General wa Nations Unies avuze ko fenomene wazalendo igiye kuzatera ibibazo mu karere mbere yaho ni Grande Bretagne cyangwa se Angleterre yanditse ivuga ko leta ya Congo hari umurongo ndarengwaho linye rouge umustari w'urutuku batagomba kurengaho ariyo gufata wazalendo bakabaintegra iriya torero ya wazalendo yari rihari bafite n'ibyemezo bituruka kuri leta yo kubaho ariko ntabwo yari yitwa wazalendo yari yitwa irindi zina rikubiye mu Gifaransa bivuga ko ari Église des autochtones cyangwa se abantu bashatse gusubira kuri authenticité mateka yacu yari imaze gukora manifestation cyangwa imyerekano irenga inshuro 3 gouverneur de province maire de la ville b'abasirikari babaproteja bigeze no kubaginga imbere ya MONUSCO ndago bigeze bakora kaduruvayo ariko kugira ngo bapange imyigaragambyo na shozi ni yamaze kuvuga ngo wazalendo hanyuma bikazana ziramvuru zingana kuriya bisobanura ko hari umugambi mubisha bari bapanze hejuru yacu twe wazalendo bazima nguko bakereye barabasendugu nyine bakabubaka muzna cyo kurebika bande uvuga ko babashinze ababashinze societe civile aguye ko harimo abanyepolitike buri mundu ushaka gasozi bara abanyepolitike bose bakorera Kigali nabaturutse muri RCD niyo bamunye ngora ramification ahubwo ngo amakuru mfite natoye ko uri umunyarwanda nafashe mu kwezi kwa 7 kwa 2022 wari umusirikare warudi urunana uwo musirikare wakoze muri operation special kubwimana uvuga umusirikare yitwa kubwimana Elize ukoresha n'indi zina rya Zambia uwo munyarwanda yambaye amakuru y'ibindi kubabwira byose ukundu basendugu bazubakwa ukundu za MPA zubakwa ukundu bazubaka muri Benin n'ahandi ndabona rahari yari Kinshasa abakine ku Monteroja wa Monteroja ariko rero reka tugawe ngaho Igoma mwebwe rero wazalendo ntinaco musana nabo wazalendo barasubiye Igoma bariya barashwe n'abantu bafite itorero ryabo bafite ibyo bareba ariko kuba manifestation yabo yari maze iminsi kugwa mu mugi nta kibazo bitera Secretary wa Nations Unies akamanzi yavuga ibigambo n'ubwongereza nyuma yaho bakabona kuja mu muhanda bakicwa bakaraswa bisobanura ko bari bashaka kuburiza mu kuri ya tegeko yose ndubwi yavuze nuko benshi bashaka kuri profita kandi batanari bikwiriye iriya tegeko ryasinywe na perezida itariki 22 z'ukwezi kwa 5 2023 iryo tegeko rivuga iki yandikwa ni itegeko rishinga icyo bita force de reserve force mu Buganda bafite local defense mu Rwanda bafite reserve force mu Burundi bafite mbonera kure muri Amerika bafite reserve force ariko mu Burundi simbonera ariko imbonera kure mu Burundi ni muhari wegamiye umugambwe uri ku butegetsi zugwaruka rw'igihugu ruzwi n'amategeko y'igihugu ni urugwaruka ruzwi n'umugambwe rushimikiye ku mugambwe ubwo wenda nawe ndi kubyitirana ariko je ni gutekereza mu byo bita reserve force nyine ziri hari mu Rwanda mu Buganda no mu bindi bihugu bikomakomeye no muri Ukraine byarahari aho bita abagare de frontiere n'ibindi tegeko rero bari kuriburizamo rero ni uguteza umvururu muri Masisi hagati y'abahutu n'abatembo n'abahunde
bagafata iriya torero ryari risanzwe rikora marshe bakarihindura ngo nijya wazalendo noneho iriya tegeko rikaburizwamo bakarisiga kasha maze ririsohoke mbere ko nyine perezida yarisinye bakarishyira mu journal officiel ya Kongo tariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu ariko kugeza n'ubu ryaricariwe baranze kurishyira hanze hano no ritangiye gusohoka. Urakoze reka tubaze Olivier uradutunga Olivier ngira ngo bavuze byinshi wumvise yuko bimwe mu byo wavuze yuko cyane ingwana ari uko bariko bararondera imibereho kuko yadafise ingene bafashwa naho nyene bo bavuga yuko barima bironderera ubanze ugire ico vuze kuri ico ko bo basa nabahakana yuko ibyo mwavuze ego nivyo ko leta yabatereranye ariko ko mu by'ukuri imibereho bayironderera. Reka nshimire Museveni hari ibintu tuje kwemeranyaho nibyo ntabwo twavuga ibyo buri muntu wese ariyumvamo 100%, ariko nanone reka mbashimire haba ku ruhande rwa Jules na Museveni kuko ari byo tugiye duhuzaho. Ni gute bwana munyamakuru umuntu yaba afite intwaro ari ku gasozi afite imbaraga zose zishobora gufata icyo ashaka nyuma yaho akarambika akaja mu murima agafata isuka agahinga. Bwana munyamakuru ibyo Museveni aje kuvuga ku ruhare rumwe nabyo naza kubimwemerera kuko tuje kubihuzaho kuko leta yabatereranye, ariko iby'amabariyere haba no nubwo Jules aje kubihakana hariya muri Rucuro twe nka societe civile turaganira mu buryo bukomeye, turaganira cyane ibiganiro kandi turanarasurana umunsi ku wundi. Igitunze abazalendo kuko bataja biroha mu by'abaturage ngo abari byo bibatunga, ahubwo bashyirari amabariyere umutambukanye agatwaro bakaja bashikiraho kugira ngo babone uko bajya. Naho ayo mabariyere aramutse avuyeho mu gihe leta itarabitaho bakwiroha mu by'abaturage, bakwiroha mu matungo, bakwiroha mu myaka, byose umuturage ugasanga ntabyo ari kubona. Tumanutse hepfo hariya hepfo muri Zantete aho abantu usanga ari ibibazo bikomeye cyane mu myaka, mu gihe amabariyere bari bavuze ngo bayakureho batangira kwiroha mu myaka bakaja gusoroma ibishyimbo by'abaturage bikagenda biri kuribwa n'abatarabihinze. Rero bwana munyamakuru amabariyere twe nk'abaturage icyo ubwo twabasaba nuko bayagabanyaho bakagira make ariko ntabwo twababwira ngo bayakureho burundu kuko ubundi bayakuyeho ntabwo twajyamo mu mazu, bayakuyeho amatungo ntiyakongera kuba imusozi, ahubwo agabanyuke bamenye ko n'abo baturage bari kuja bakuraho ibyo kurya bikeya, bamenye ko nabo bibavunye kandi n'igihe babikuyeho uwo muntu bahereje kuri ibyo bye yavuye gushaka batabyo yabikuye nabo baje bamushima. Naho amabariyeri arahari niyo abatunze kandi tukanabasaba kugira ngo bahagarare neza batari gupfa imbibi, nangwa se umusirikare akava hano yava mu ruhande rumwe akaja mu rundi bakagenda bamukurikiza amasasi ngo bagiye gushikira imbunda intwaro ye batwaye. Ibyo rero nabyo byari byiza kugira ngo baje birangiza mu buryo bwiza baganiye, ariko bitanyuriye mu masasi kuko umwe yatorotse akagenda mu bandi bagakurikizaho imirwano. Yego reka none Karoli nko mu gihe leta yofata mu minwe ico kibazo bakaronka koko igishobora kubabesha, uribaza yuko iyi mishamirano hagati yabo yogabanuka? Niko dutekereza igihe leta yaba yahagurutse ikagira ikibafashaho mu bijanye n'ibyo kurya, yatekereza nuko ishobora kubashyikira nk'uko bahagurutse gufasha leta guhasha umwanzi, bakabashyira ahantu hamwe bakabahereza formation y'igisirikare nuko bagomba gutwara intwaro, ukuntu bashobora kuzabana n'abaturage, ariko bariho nk'ibyo bita centre de cantonnement. Bamara kubashyira hamwe bakabahereza amabwiriza ukuntu bazashobora kuyobora igisirikare cyabo, uko bazabana n'abaturage. Naho ubundi nubwo leta yobahereza ibyo bakeneye nk'ibyo kurya, ikabatorera imyambaro, ikabaha inkweto, ariko ikanabareka mu baturage, ibibazo ntibyabura kubaho. Ahubwo ibyiza nuko leta yabahamagara ikabahereza formation ikabitaho kuko itegeko ritegereje kugira ngo ryemezwe na perezida w'igihugu, bakagira aho baberekeza ariko batabaretse mu baturage bwana munyamakuru.
Hanyuma mbega none muri izi ngwane barifise muri kino gihe zo gutana mu mitwe leta iriko iravyifata mu gute? Ibyo biratubabaza cyane bwana munyamakuru, iyo tubona hari ahantu bari gushamirana babashamiranye leta ukabona iruhande rwayo bashamirana leta igakora icyo bita croiser bras ikarera amaboko ngo banyeganyege barebe izo nshamirane. Yego ni iki kiri gutuma bashamirana, aho bikabarebera abaturage bakabigenamo, abaturage bagahura n'amasasi bakaraswa nabo ubwabo hagati yabo bakaraswa, leta tugatekereza ko kwishobora kugira ibyo bikoraho ahubwo nayo ikabarebera gusa. Iyo tubasanze usanga nk'abasirikari nangwa bahagarariye nk'igisirikari runaka cya leta aho ibyo bintu bibereye, twabasanga ati ntacyo dushobora gukora kuri bo kuko bazwi n'igihugu na perezida bazi mu gihe we ntacyo yari yashobora kuba yabakorera. Bwana munyamakuru tugasanga ko ari ikibazo gikomeye aho na leta ibiri hafi yabo kugira ngo ikizizo nshamirane ziri hagati yabo nayo byayigoye, ugasanga rero tw'abaturage turi kuhagwa. Hari igitekerezo waba ufite kuri iki kiganiro? Twandikire kuri info@bbc.co.uk. Reka tugire ko dusozera wewe reka mperewe kuri Olivier kubgawe hoko wiki kugira ngo imishamirano hagati y'iyo migwi yiyita Wazalendo irangire abanyagihugu baba muri utwo duce barimo za Masisi za Rucuru bashobore kurya bakaryama. Kugeza ubu izina ry'Abazalendo ryagiye rivaho na n'ubu niryo rikoreshwa ubu ngubu n'abareserviste b'igihugu bahari iryo tegeko ryaratowe muri asamblee iratorwa rijanwa kwa perezida niho harindiriye igisubizo kizavamo. Ubwo rero mu gihe icyari cyo cyose nkatwe societe civile twasaba nuko leta yahaguruka ikareba aba bareserviste nk'uko itegeko ryamaze kwemezwa, ikabareba ikabita ikagira ibyibahereza, ikabaha imyambaro, ibyo kujya, ikabajana no muri centre de cantonnement aho bashobora gufatira formation nangwa se imyitozo, nanone bakamenya icyo bahagurukiye gukora. Mu gihe icyo kitaragerwaho tukabasaba gucungira abaturage umutekano ahantu hose bari, bakagabanya ku mabariyere, kandi bikaba ngombwa yuko bayasirize yakorera ubugenzuzi n'ubuhohozi bw'abaturage bushobora kuba bubera kuri ayo mabariyere. Ibyo bwana munyamakuru nicyo cyifuzo cyacu, kandi kibanze nuko leta ishobora kubatwara ikabitaho nk'uko yabahamagaye, bagahasha umwanzi bivuye inyuma, nabo tibabagumye kubaterera inyuma nka leta yabahamagaye kugira ngo ibafashe guhangana n'umwanzi w'igihugu. Urakoze cyane, tuje kwa Jules Murumba mu maja mu make cyane. Jules Murumba two turasozera hoko gwiki kugira ngo mwebwe muri Wazalendo mushobore kubana neza mutariko muratana mu mitwe n'abandi bagenzi banyu musangiye umugwi mwafashanije ku rugamba mugwanya umwasi wa Kongo. Wena babivuga mu magambo atatu. Icyambere nuko leta ya Kongo yafata responsabilité ikareka umva kamahoro yacu azaturuka hanze. Kwanze ndi hafi byiza hafi bibi kandi nako munzu yindi kanzi muri hise. Cya kabiri yabashize commandement nziza hariya hano turi izi cyo gukora izi nimbari amavuna amavugo n'izi ndambara barabafo Wazalendo sibazongera kuhaba, bazabacubya maze amahoro gaboneke inyuma tukomeza urugamba ngo twarutangiye. Ikindi cya gatatu abafo Wazalendo bakorera umwanzi bamenye ko igihe cyo cyose uwo mwanzi bakora ari uzabahinduka. Aba nibutsa Sendu Museveni ko yafashe Sabimana akamujana muri M23 wari umukolonere wa pare kwagiye muri leta, agafata Saddam akamujyana. Saddam yarapfuye, Sabimana yarapfunze cyangwa baramufungura yongeye gusubirayo. Ubwo rero matiku bakora bafata abasore b'abahutu babinyiza mu bintu bitari byo, abandi bafata abasore abandi babahunde babajyana mu bintu bitari byo, bamenye ko bazabyishura kuko amaraso y'abakongomana amaze kumeneka ari menshi kandi Imana ndabwizamira kumeza guseseka bazira akarengana. Akoze reka tubandanje kwa Sendugu Museveni, nawe nyine nashaka nawe ugira ico uvuze utubwire ubona byo genda gute kugira ngo hagati yanyu nabajire Murumba n'abandi bose bagize urunani rwa Wazalendo mushobore kubana mu mahoro, muhagarike intambara, musubire kubana neza nk'uko mwafatanije mu kugwanya umwasi wa Kongo.
amiri na rimwe twigeze dukorana na Jules Murumba ikintu cya mbere ibyo avuga aho ngaho ari gubagwirwa ubajanye runaka umugabo baramufata bakamujyana mu kintu cyarimo rewe icyakorwa nuko leta ya Kongo yafata inshingano zayo itegeko ryaratowe itegeko rirahari bakarishira mu bikorwa byihutirwa hakiri kare ikintu cya mbere icya kabiri nuko nka Jules Murumba yava mu iryo shamba akajya hagaragara naho ibyo guhora mu shamba gahora mu shamba yahoze mu shamba gahora mu shamba kugeza ryari ari gutoteza abaturage twebwe muri Masisi mubaze mwami Karinda niwo mwami wacu arababwira ko muri Masisi nta totezwa ririmo ariko muri Rucuru abantu bafatwa buri gihe haraza Karenga abantu bafatwa hehe bafatwa nande ari Jules Murumba bamaze twebwe dushaba ko leta ishira mu bikorwa ibyo yiyemeje mwarira tegeko ry'abazalendo kandi nongere nkosore Jules Murumba bazalendo ntabwo bari muri Rucuru no muri Masisi gusa ahantu hari abantu bose no muri Waikare na he bafashe indwaro bakiyemeza kuza kurwanya umwanzi bose babumbiwe mwarira tegeko ryitwa abazalendo. Urakoze cyane Sendugu Museveni, urakoze kuba waje muri kino kiganiro cyumva n'imbano. Murakoze namwe munyamakuru, murakoze cyane. Shimire cyane Olivier kuko Olivier ni umugabo namwumvise n'imvugo afite ukuri kandi afite ukuri kugeze gute usesuye. Ariko najere Murumba ni mwene wanyu mwarafatanije urugamba nimwahura burya muzohuza. Ntabwo twafatanyije Jules Murumba ni utanga idirisha abanze bakinjiririwe bakagera aho turi. Yego urakoze cyane rero Sendugu urakenuye. Murakoze cyane munyamakuru. Yego Jules Murumba urakenuye cyane kwa witavye kino kiganiro ngira ngo wumvise umugenzi wawe Sendugu ejo muzohura hama murabe ingene mwobandanya mukorana muri Wazalendo. Murakoze cyane bwana journaliste nanjye nshimiye Olivier n'abandi babafatanyije namwe. Nshishikariza na Museveni guhinduka anamwibutsa ko nge ndari Dominic Komanda w'icyama cya SMC ngaba president kandi n'abazalendo umuzalendo wese uzwi ko ari umuzalendo muzima ngenda mwemera manyema n'ahandi hose hari abazalendo bazima abo bose ndabemera kandi ndambashishikariza ko twakomeza kubana. Urakoze cyane gose Olivier mwakoze cyane gose ku byiyumviro mwaduhaye mwakoze guterera n'ivyumviro kungene imishamira hagati y'iyi migwigize Wazalendo yogabanuka tukaba tubashimiye. Reka natwe dushimire bagenzi bacu Museveni Sendugu dushimire na Jules ku bitekerezo batanze n'umwanya wabo ariko tukakomeza kugenda dushimira cyane n'abantu bagiye bakurikirana iki kiganiro bagiye batandukanye kandi tukanasaba leta yuko yasubiza byihuse iki kibazo c'abazalendo mu baturage bakagira uko babashira ku ruhande muri centre de cantonnement bakabatoza igisirikari kandi nabo tukabasabira ubumwe hagati muri bo kandi tukanabashimira ukuntu bahagurutse kugira ngo barwanire igihugu. Murakoze cyane bwana munyamakuru. Ikiganiro cimbo nimbano cy'uyu munsi kigarukiye ngaha twagerageje kurondera abategetsi b'u Rwanda kugira bagire ico bavuze kuri ibi Jules Murumba wa CMC na Sendugu Museveni wa Pariko bagirizanya ko u Rwanda rufise uruhara mu gushikira uruhanduru canke ruriya ariko ntibashoboye kwitaba ubutumire bwacu. Mwari kumwe rero na Siriake muhawe nayo.